Kama njia moja ya kurudisha shukran shuleni walikosoma wanafunzi wa zamani wa shule ya Mtakatifu Patrick Kahawa iliyoko eneo bunge la Borabu, kaunti ya Nyamira, walipeana tangi ya maji ya lita 5,000 kama njia moja ya kusaidia kukabiliana na changamoto ya uhaba wa maji shuleni humo. Wakizungumza kwa hafla ya kusherekea sikukuu ya Mtakatifu Patrick, jina ambayo shule hiyo imeitwa, walimu na wanafunzi walitoa shukrani zao kwa wanafunzi hao wa zamani kwa kukumbuka kurudi shuleni humo. Chiarumina chiachire korese chiasomete amono chiatorete ile tangi gongo chiraneriya bari barengana batarengo ikera mbabege toko boko kwabo asengenjo yokonyore tangiga. Asamaria Tamfata Dominic Gesimba mwanafunzi mukuru wa skuli ya St. Patrick's Kahawa aiga Nyansiongo eskimu twachire tukori rero gosherekea Mutagatifu skuli yaito yo sekuri tukori rero amuna abande bari basometa skuli yiga twagokire sana kobera skuli yaito tukori rero after emyaka emenge twarurete gaiga. Secretary anengoro kwa Zefania Mayaka, a former student at St. Patrick Kahawa Secondary School. Watuachire ku encourage abana abake bakoromokia mente chingurwa sama soma pamoja na kuba encourage generally kuba they can always be what they want to be, and that is the message that we brought pamoja na small gift to them kuba motivate to be the better people in the society. We are very open as an alumni association of St. Patrick. I think this is our first meeting, our first gesture, and we still want to be available going forward to push from the different donations from our friends. We can still help the school and the community at large. Lakini kupokea tangi hiyo ya maji sio mwisho wa changamoto zinazowakumba wanafunzi shuleni humo. Akisimulia changamoto hizo, mwalimu mkuu Pacifica Magangi amewarai viongozi wa kaunti ya Nyamira kuwasaidia kutatua shida hizo, kama vile kutengeneza barabara mbovu pamoja na changamoto ya kukosa nguvu za umeme kwa wiki 3 sasa. A laboratory in the school very modern. Tutakire tutwara modern lab na intuibwate lab ya biology, physics, and these other subjects kando abana basororo bale no bale mumwe muri mugete bagenda. So what we have is a small class kita accommodate no nyana abana 30. So I request the ministry, the government and the leaders around to assist us tanyore a modern laboratory. Then a bus nera ningia se skuru na induna batole skuru una skuru ende yonsi to isokanyore basi na batoko nyoranga abana banyolire busubuli bwo gutara barore ba benchmark na other schools. I request the CDF office and the well wishers mokonya abana banyore basi onyete kunyarikane basi enene nabo bakonyora no ni gari yenke umwana karwarire na twanyara kumwirira no nyenya gitari guchikijauri. So we are making a very humble request that we be considered una skuru ende yonsi na intu tobe kuimeye chi skuru chinde skuru yenero e develop. Otherwise I don't have much mwamugusi mwesipi tikatobwaterane tosomia abana bachegue konya. Ni jambo ambalo liliungwa mkono na wanafunzi hao wa zamani pamoja na wanafunzi ambao wanaendeleza masomo yao. Walitaka serikali pia kukumbuka shule hiyo ili kuwapa wanafunzi mazingira bora ya kusoma. It's now over 16 years. Twachire kwira ngambia mama asinge school na mtu asomete. Mwana mwana ngento nari kubone ase surrounding aba ihori barororo. Banyari korata abana school. Ine school ngia yasomeria abantu kitakita cyaruro
ya soma ko ba ru ko ba se surrounding ya skuru ene ya ito to ko nyagacha na ni to ko nyamekero kana ko skuru ngi ngo sababu bodi bara around ega ba skoira bana uchiale batigete skuru ito kera ngai abari muntu bwata baya principal to bwate wa magendero ya bara tabana basoma igaso bonge ikina kina ko ne surrounding ya kawa oro kawa fraternity era tabana bana so bonge na boigo na turanyara gukinona bana baite chinyaruka na siweche na bachibura na saba ya skuru ene ito. Thank you so much. Njengo saba ase skuru ya ito yaganiria konyu sana na monongo saba na bagambi baito mugambi constituency ya Borabu na rekonya konyu skuru ya ito na bano twacha lero ne bato bakongu abana barasomo sunte bari gali kunyone gisora abekeruga gabamulekera Kristo mayachire na bano twegure kuri ase skuru ya matuko babere metinyo mugima batanya utware stima bancengo saba abakonyo buku baratoke banyare gukonywa ikori tukeri gotwagoserekeiga twagokire sana gocengama na abana banafusi ba skuru yaiga twakire ngambi ya mono andi tugosaba inde bari bonda bonse basomete skuru yaiga na skuru chinde chonse tunyare kwirana tubatarana na kwacha skuru cheito ase turanyare twagacha skuru cheito abengo saba bari mwa na baiboli tuwatrane tunyala konya bana baito ase amasomo abo kwanilia maya na monoko gani skuru itamaya kasana rutseni 20 ya mono. Nikiripotia Radio Vuna 102.0 FM kutoka bunge la Borabu kaunti ya Nyamira. Jina langu ni Ann Barongo.